Oleh ka channel la welcome REVX. Oh, hey Mahindra som na ka dong hlok me motor chuak thar kan review le do na chuak thar ti le ma chuak thar lu tuk to lo ta ama se hemi an model tu na ron chuak hi I an ron ti dang lam seta chumi chan chin vel chu kan soyanga enge adang lam na te a thaim ti te kha kan en chodon hi an nal khop me moi khop mai kan lu chinanga eta hianin pusaya oma ani hi technical lama an puipania kan zot don ya oh eng amo ale lut photila hei anal zak khop maya hei kabulami hi pusaya tero kha pusaya ne ani hi enge tuna hianin engin ngei om heta Mahindra hian personal team leader in ko team leader chuanin anga saberin he motor hi enge aming tile aom to thotro kha XUV enge kha 3XO ang khan oma hei a variant tharanita REVX kanti REVX ti bi kan ta chuan heta hian REVX a hian enge danglama engeng tenge anon thak ti kha soyang a phasa chuanin adanglam na em hiron omlo ta alang sa zala chun asi thi hei hi ama var thin kha tuna chun black leather seat anon mangta a le alloy diamond cut alloy wheel a pani thin kha tuna chuanin enge design dangdeuh hlek ai moi si in black painted alloy anon tia kha khani le meya le a grill a hianin body color grill kha khanon panga chu adanglam ma chu ni deuh mai REVX sa chuan ani khami alloy wheel kha atlom bera khan a base model khan a chomem a base model a chun om lawa a top class REVX a chi khan ron chom ani chu chuanin ani le hei a changkang khop maya enge ama bi khi Mahindra hi hemi motor hi airbag vel chungchang te hi kalo en thok ta akha enge a thabi kem ti te enge motor dangaya han that deuh na bik te kha omem ti mela airbag te hi parukhi a chom hi motor dang hen a chom vem ti lai te kha kawan shedu ve yeah safety features si aron thaviwa Bharat NCAP rating sa kan 5 star ania baka hemi motor 3XO shim le REVX sa po ning chu a that na chan chu a base model atanga a top variant thleng hianin a kepali hi disc brake vekanon mangta ni kha motor danga hi chuna om lutuk leming ka selawa baka airbag hi A pillar B pillar C pillar a hi karte angin ka om fek bok turu he mai chuanin I khami enge aneu timela features kha chu tamta I enge adas ti vel ta khatro enge adas ti te ko khan soi fia REVX a khanin level 2 adas aron mang khata khanin aron langa chu traffic sign recognition kanti angte lane departure warning kanti te forward collision warning kanti ho no kha aron king tel vekani nia soi to thin ang khan tun lai motor hi changkang thei khop maya I hey alo chepale mokha tiangan I khachonin an mani dealership an mani servicing center kha pan sam tha a chan chu electronic si tam tol ko tun la chonin khatiang thil la te khanin I film khura tha mani lo ris mo chi ni to lawa sensor tam to a I kepe chong ka khal thiam to lawang ti vel ni chonin hemi hi a motor big shim hi REVX a hian petrol chau omning ka share dikem kha petrol version ani ta REVX a khianin manual transmission de automatic transmission Durtlang tu kharon chuan ani khata khan zot zel taila enge mo nichin khan pu franklin han soi do ride mode tiang do kha om ve mi enge kha hela kha motor shim hi thak te ang chi do khami khan top class a khan REVX thowa khan ni ta sport mode kan ti ang kha heta hi chuan zip zoom khan anon pete comfort normal le sport mode ang khan ni mai zip zoom kha chu ta chuan IECU velte adang lam ti nang enge a power pack chu kha dang lam deu sport mode ta kan han zoom kan ti ta heta chuanin zoom mode ta kan non da kha chuan motor danga sport mode kan ti ang khan ni ta kata kha chuanin a performance kha aron danglam vele a motor kha ron chak ve de wani chu a tha he mai chuan ani AC hi on chin them AC kha ka chin chak tak AC ke ka ngai poi mo AC chak lo deuh te hi om ve the ni motor thin anunga pokhan om tel dro ha khang tu kha poi mo ka ti khop mai chuanin sunroof hi kan wara tun lai a hian tun lai motor chhuak hi
hemi hi han explain le zuai te hemi hi aman tlom le to ti ve langa khan hi a middle class ania at tang hian sunroof am single pane sunroof ania tlemi na te dawa REVX se atop class kha chuanin sunroof le tlai kan ti panoramic sunroof kha aron kengtel to ni sunroof ni tunai kan wara ma se thil ka soi du pakhat chu hei no pang hi andak chok china no pang andak chok hi ka fa te pon pa motor kan le ve hun chu ada chwa theinang chi ka du ve kha antia an soi fo me ke chu a tha ka ti vak lowa mani apo news a ka lo hua no pang vairama khoi khuang ek hre to lo shui kha lo omanian tlan na kan kha shui kha advertai pal ta sia an lu chok mok mai tiang te kha omani chuwang chuanin sunroof kan lei ni pon no pang hi da chwa ti lo sam shamila safety a kha khan ti kha ka soi du ni kha lai te kha I anuam chun ti viau no pang in mai ro chu kha I film khur thina ngu ti kha ka soi tel du a chuanin enge sound system ron ken te hi a tha em he motor hi eng sound system a shum mai chuanin harmon kardon aron mang ani chu harmon kardon zia khop mai a tha pol ni tro motor a chuan he motor hi aman kan lo la soi mi lawa a variant hi eng ang class ange om ti te min soi sakanga chuan hemi kan chuan na hi engzam man nge ti tangin tran photang hemi hi a variant shim hi chi thu ma oma at niam ber hi a base model kan ti hi REVX M ania aman hi showroom price a nuai riat le singkwa sangli athaning in chana tuna kan chuan na hi REVX M optional ania showroom price hi nuai kwa le singli sangli ania a top class REVX se kan ti hi nuai som pakhat le singsari sangkwa ni aman hi a to lo ni timeng tun lai khove langa chon athil ron chom le I hemi SUV class a chuanin aman hi a to lo a starting price po hi noi sari le singa morvel te ro kha 8.94 zo kan chu sorry ka soi chuan ka ti kan tang han start ta athil ron ken zong le safety features nen chuanin motor man to ani shan to lo ni tun lai khove la chuanin anung hi kan lut chin lokanga enge Aizawl lo ti kha ngo camera mi lo ken sak lok mai ti chu anung zau te hi ka duwa a chan chu ti kha an chung ko hi kan lian ve ang renga no pang ne gan thut phei chuanin I Aizawl hei Aizawl tha khop mai ani huau me hetian a englo chuaka anuam don khop mai baka hela hian AC aranom hi a tha nunga thu te tan AC ron I englo the hi a tha ka ti khop mai a chuan hela ya hianin ei thil englo dana te po ma no han dana vel te po henge kha hen res an ti mi armrest am zo ka lom teng te po kha omani chan a tha khop mai he motor hi inva bel chiang ve don ti kha ka soi du hei kan video te nau clear thina ka lom lu to ka amai ro chu ma ni nge hian taka muila ti hi ka soi tel fo du a ava test heya Mahindra hian mana motor sa hianin Bawngkawn ava test he vek ti kha ka soi du a chuanin hei nia ka soi du chu he motor hi achang kanga aman ang huwa po khanin a to lo ka ti to kha chuan ba ka hemi a base model atanga aman to ber thlenga hianin wireless charger te kha aron chom me kani chuan neu kha chom kha a tha chuan hei automatic le manual oma tu na kan chuan ne hi manual ania chuanin aman po kha a to ber a top class hi aron kalme ka tuna hianin a top class a khanin han ti theilang chon du thu samania ma se tun lai kan kong te a chia kha wang khanin aron thleng thei ri lawa chuwang chuan thir tu te po khan in lo she thiam don ne ti kha ka soya soitel duwa ti chuan loan system hi an kalpui veka an mani Mahindra finance po oma bank shan chola ti te SBI ti te oma chuan nang mani bank score zirin down payment te po hi 25% thleng te po 0% thleng te po a om theini ti kha ka soitel du ani chuanin thil pakhat le chu hemi exchange hi an kalpuya entinan motor hlui to tak po lo neila Maruti 800 po lo neila iron tlan lu pui to panga chuan I motor value
lu atang khan an lo chut sakanga an lo chut sak chenga motor thari du chon hetami idu du kha I down payment tura pokhan loan ai lak du pon khata tang khan an lo chut sak don che ni chu chu tha ka ti khop me hei tunla ya motor shal te a har sa to a an ni khan nangma boi pui ngai me lo khan I fakalanga khang kha an lo boi pui vek don ani a tha kher mai kang te pokha oma hei number ka da te hian in du chon in contact thei ngal boke ti kha karon soi do a chon thil pakhat ka soi le du chu tian kan review a hianin thil tam tak meron zot thina ka loma amai ro chu 5 man te thleng hi chu meron zot to lo ula ti kha ka soi tel du ani ale hazong kha voina kan video en thei chu photro se ka lo me